Hadin katu kan isngi bagi nong rap kila sam yaki kubi shaki patba anakada wajing hiardor shabapalan u Deputy Commissioner East Khasi Hills ula khod ekran ban snothu yaki jing jong kinong rap haga jing elang bala khod da UDC East Khasi Hills Abhilash Baranwal ha office rekam jung u ha ka arpu saw tarik naitung kinong elam ka Hill Farmers Union ha ka jing elam uba Commander Shangpliang President rengkat uba Alphon Bert Karsentiu Secretary lemat kidi khod kilawan ban shimenta habakran jikinong thok khubor uba Commander Shangpliang ulayat hu baka union kala ai jingmod ya UDC ban pet ya kador yadi ya thiet ki marap hayau lang baka price monitoring committee ban kran shiki bor bahalor baki nong rap kim de ban shak khnyat dor than shu ulayat hu ru nakaliang ka union kala pan pau ha UDC baki nong rap ki dawa baki don kam ban yo ya ka agriculture policy ka ban long ka jingarap yaki Ulay thu ru ginong rap hapo ka East Khasi Hills District giduna baha ki bayo eka scheme PM Kisan kabade ka jingmentoy bat ka banyarap ikinong rap ban pen baha ya ka rap karyang jongki ula pentep ba UDC ula kentu ikinong rap ban shem hilat bala penmang daga sorkar uba commander ula kenturu ikinong yalam jongki unit nong rap ban lum jingkhen ya ka jingdon kinong rap khamtam kinong rap kubi khnang banna ban a jingkhen cha UDC bat baka sorkar kan perkhat ban penyo ya ka nu ka jingarap shaki Hadin ba nakliang jongi kum kaseng rengkat bat ki nong rap kum kadak jong bangim sungo mentoy syu ya ka jing yo ya kador jong kubi ngena syia sam no ha tugas ngi tingi la yo ya ka jing khot na UDC ban ya kran halor ni ka benta te mentakas ngi ngila wan ya kendu ya DC jong ka East Khasi District ak bangila ya kikat tu kat ni ki suggestion lan ki jing ajing mut nak benta ban yarap ban kentiu halor kerep karian ka baning tong nila ya kran ha kabede bat keneka ke dor kamur tengi ong ba lagumno nak liang jong UDC badan ni ka ikhtiar ing baka price monitoring committee ban pej ya ka kimar kimata jing ya ka dor kamur haki yo kihat tengi ong ba da kani keju committee at least kan persyang ban sungthuru haga bayadi ba kejing yadi yathit jongi yaki marap hayau te nang ba kin sungthu namar balai ba nakinong rep se kapoy artingka bat balai ha unong ban karem te ngila sungthu ikwa yu disi ba sungthu ba hai kanika gam kador kaya per te ngingi sungthu ba hawat kidon kibun ki nong thai ki medelman re wala kataru ikwa bu disi unda sungthu ikane bat kenang ba ula ban let's say wat ban keren lah ni ban ajing mood ba pada ulah sungthu ka e kador jing nong rep e baka dor jing ki consumer but ka e ka jing include concept at least ulah ban keren kan yang jung bisi ba kimdei ban knyot ya kador jing ki nong rep te ya kan ya namar ka hap ka bor jing ngi scam ba le ban ular hero ban sa pej ya kan ni te ngila ajing mood ru yu ha ka bede bat wat ni sungthu ba ya ka policy agriculture policy kan kaban simrai da kasorkar teh ringit scam ba UDC un pha ka kubor se government kum ban pen kan mau ba nak liang jongi kum kinong rep ngidon kam ya ka agriculture policy nangta kini ki le se kiban syarap malu malaro imong balada ni le ya ka processing kan yarap no bakan kiu no kador kamur jung no ki marep ringi la ikran bot disilap num nongin don ya kini ki processing kum kanu sa ya kini ki perishable ngila banbu daki probiotic processing facility ya kaniru UDC wal umsa pej ban simkia halor kani tengi la yakran ru hakabede bat kani ka ni sukmen kuai kalian namar hawat ngim habangi kendu UDC ula keliru shang kani ka PM Kisan te nila yathu baki duna bha ki bayo ya kani ka skim PM Kisan tengi sukmen UDC ula putip singi ba kini kinong rep ki bomdon jakaro ki landless farmer kilala ban apply ya kani ka PM Kisan ngi kentu ya kinong rep barokaj bikin apply ya kani ka PM Kisan belum ka jingarap ndriu hajar da sistem ngi scam kani ka long jingarap ngila ya rai ben trilang berdusi na kentaban ban le ya kani ka PM Kisan ngilai kran ro harga badi ngila shu yathu namar ngila ya kran sibun ngila ya kran hadu jan cikenta tingi ngila poi ya kran ro harga badi bagajing poi jing bom poi biang por jing kisembai hakini kinong rep ngit scam nak yang jung kanero UDC usa simkia te kawai ke bangila ya sim le se ka rai rengkat ba UDC ula pan yangi ya kene ka data
bakat nungut idon taki nongrep kubi te nakling jungi angin persyang ya kaban lum jingtip om tang yang dia nongrep kubi ri ki jaj marep ro te ngin sa persyang dan boleh kita data request ikini ki leaders ki jongi bagi unit mafer bakat lum ya ki data kepada bagi kinorep kubi lane upan lane lane kino ki marep dia mentah kin ai le se kam terpangsyuan am tau ni kubi nomor ukwa basuku kanungut idon kinorep hang ha is kasil maka jurisdiction ju disi ma kadai ha is kasil tengah ketui no ilam apo is kasil berak kawai bikin persyang ban lum jingtip kanungut idon ni kinorep min sa IJDC benging scam ba un sa shim yaki intervention hak bade bat ka kamiat jeng ki nongrep cukup bagi ong ngiru ngim patla ban ong exactly te lada ngin lum kadataru yo le sing ngim yo ban lum tikna henry wala kataru ngin lengba kinong yalam gijungi haki unit HFU haki shnong bat haki blok perfect is kem ngin sala ban la ban ay kadata lag num nong ngidon kam se artayo lan nilai tayo ban lum ngin data ngin sa submit shall bisi tapi dia gini kajing biar tu kubi ki kajing yakran kadai hi shalang hapang katahi kajing hiardor te kitu hi bangila ayaki recommendation sha udisi